Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan ehli selamu ve rahmetu berekatuhu ve terase ve tefekkabe. Hamd Xuda Rica Kilise Ekan Rehbeti ve bu meyvane mala ve sedai melemet huzura ve hazire sedam bxiratın. Ecma'in. Temaşavan ehli pırsı gısıraya telefon edip beşe yekem de ukarım pırsı inşallah şeyda bersivanu ebzindi bir de. O da beşe diyemdim malum ve kerdemi ve pırsı gısıraya WhatsApp benimsinin. İnşallah bu qasi bi gora dema mehebe zamanı mehebe sedayı bersifan bide. Burası meşçik de seda promosyon destek promosyon de persin de behnek de bejin yani promosyon halal henek malata diyor. Çünkü millet piyasayı ne geldi bejin hani. Gör derli ki vane khortaya koy bejin halale. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqi Muhammedin ve alihi ve sahbihi Ma'lum promosyon senin haram. Promosyon faiza maaşa. Maaşı memura, işçiye, emekliye, bankayda mesela devlet maaşı var çanru. Dehele. Sesimi bankayda, bankacı bir parayı faizli sıkılıyor. Ya devlet bankara götürüyor, tecrübe faizi inkide koyun artık. Ya bütün mezhebi İslami, bütün var ulema-i İslami, bütün mezhebi İslami ve faizi haram. Seyda telefon ki etxodan bigre min ki seyda bsakirin. Jikarsi kerem ki bxiratın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. De Suriye mi koca Emrane? Bele kerem ki. Suri keme ve babamın dilerek ezdam evi mevki mevik mçahat mezanu mugos mevik safak amnet ne xokod ezdami nekaş kama hayat evi mevki ne hem asa babamın de ne aline ez satal dum ez dejin baba ta khiri ne ni ta çuma ez ha belengaz kırım gel ugune ve hetne. Sen fırıt ki ne usa? الولا استعلدهم كأبا من الدنيا إذا كان باخذهم بابا تخيري ناوني. بله وكذا برصاتك أو يا دنيجي جنا بري خواسيا من قرر بري خود دميجان دقوا هم أصلا دميجان آخرية دا جقف قيزا خدا يقالوا قنايا نا قنايا. Yani şirdaya ki ne usa? شيردايا قرر بري خواسا ميجان يا ما ذكري آخرية دا قيزا خدا يا قنايا. Ha ya kıza hoş daya vi. أري قيزا خدا يكون ميجان يا قيزا خدا. Ha kam seda pırsın inşallah. تمام شباب. Ama hadi Xuda bin gayr hoşide inşallah. Cemerdin Kerim kavum khairatın. Selamünaleyküm Seydam. Aleyküm selam. Ben soru soracaktım da şimdi hani bizim günlerimiz ayrı oluyor. İşte kadınlar ve adamlar ayrı olduğundan dolayı Cidi oyunu var biliyorsunuzdur mutlaka. Ne oyunu? Cidi. Neyse Böyle bilmiyorum da. ayaklarını kırpıyorlar. Evet. İşte ondan dolayı hani haram mı helal mi? Bazıları haram uygun değil dediler de bize Seydam'da soru sormak Kadın istedim. erkek ayrı değil mi? Evet kadın erkek ayrı. Tamam soram Seyda inşallah. Tamam Allah'a Allah'a emanet. emanet. Size kerem mesela promosyonu hem de. Ya mesela hinki alim bir şey diye televizyon nişandı var da promosyonu ve peygamber sembari Yahudiya khorne khoriye. Ya alaka promosyonu o peygamber mali Yahudiya misafiri bako. Çe alaka var. Şimdi henek civarda ben de bir irade merva petune. Şu devlet bu ana bevdur anlaşmıştı gün. Ne ustad beyci. Tüm merve ko ana ev banka. Evet. Promosyon bedavan. Ya şahsi khud için bu amde imza tesis ala. Maaşı yok. Ben size evli beyci sorumluye van hani. Rey devlet ki yani ya. Kilevan devlet. Kurum ki. Tamam kurum beyci ya. Kurum ve kilevanı. Vekil şakirnette reisi met sorumluye me. Vakti ya vikir ya sorumluye vikir. Hiç Farklı ne yani? O yani o harama kesinlikle ben alemi İslam'ı ulema asri ve heveshayli ve asket sekucu bankaya vere. O işte mesela kısmı faizi ve haram ve kesinlikle insan bu menfiata khun nikara kullanmıştır. İzah müdür malak iş ilmi iş fahm naket. Sekucu tüm mesele ki Böylesi. belaki ilmi tına ve dibine profesyon hediye nizam çe san karabxu. Hediye çi bana demek iş o. Valla hediye aba mesela atırım bankaları. Böyle. Bu abnavi hediyedin avan rıcal mesiyeki persi gumgotiye ve hediye ve sal kit sayedini mesela maaşı kılım
banka ki ne öyle çam bu teora perik medato mi tefsir. Nana hediye bir abdi maguşa seyda ma amji. Hediye betma dedin iyi kuş. ما عاش دقيقة راح Dedin ki dünya. مساعدة سيدا بدأ بتلفوني ما سيدا ما يجبرن زعان تبيك كلام قوم خير هاتن أنتب دقيقة أنتب هنا أنتب ديلو كلام قوم خير هاتن دقيقة أنتب هنا ديار بكر بقول لا يسمع أنتب بقولن Diyarbakır. Diyarbakır Kerem Alo. ke? Alo. Kerem ke? İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Benim bir sorum olacaktı ama Türkçe cevap alırsam sevinirim. Tabii tabii buyurun. Hocam benim iki bebeğimi kaybettim. Bir sürü doktor dolaştım ama hiç kimse sorun bulamadı. Sadece erkek doktor sorunu buldu. Ben de hani sadece ona gitmek zorundayım. Çünkü çok şehir dolaştım hani sorun bulunsun diye. Bir tek erkek doktor bulunca ona gitmek zorunda kaldım. Yani o Kendimi işin uzmanı rahatsız o muydu? hissediyorum. Aha, evet oydu. Yani Bir ben tek bunu o şey bulabildi demiyorum, sorunu. tamam. Yani şimdi bayan dururken ona gidiyorum ama içim rahat değil. Acaba bir şey olur mu? Yalnız o erkek doktorun görevini yapacak şu anda bir bayan doktor diyorsunuz. Yok. Değil mi? Yok hayır kimse bulamadı. Ben bayan doktora Bulamadı. gittim özellikle. Tamam. Bir tek bu doktor bey buldu. Soralım Seyda'ya inşallah. Allah var mı başka sorunuz? Yok hayır hocam. Allah'a sağ olun. emanet olun inşallah. Gelo Antep'e tkati de ketiye. Jiş ketiye tkati. Seyda go bavê min bi zor da zan ki gom gov ya xirabe pîse ne başe. Dîsa jî mi danê wer hez dibê zana nefrê bavê xwe dikim. Daimî dibê çawayê. Valla yani hakkı bav tine ku qiza bizor bide xalqi. Bine car ki bav ki qiza xuda kore birey xo. Zamanı peygamberime de ise o qizik diye bav peygamber aleyhisselam şikada bav xutiyat ve ya Resulallah bav mişbun ki menfiate xuye dünyevi müdahale kore birey xo ejina xozum ba peygamber aleyhissalatu vesselam Sine bay pay bav evi dve teçma be qiske bedlevet verdi. Mesela Kore birey xo edbe arsamadan bedri be ejivene adım. Psikoloji çay qizik edbe arsamadan bavi müdahale zvinas kenim lakin muhassir ka zihim bikim. Hakim hayatne. Mesela avate ev qizik belki hatta hebe meri bedli be o nefral bavi xutke bavi öyle haksi kiriyor nefral ne keçetire. Lakin roja kıyameti hiç garip kırka bekire hakkı kuzey bixuze. Tasma beyimda. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iki kuhat qiza ve khas. Ve dini, ahlaki ve begemkir bidne ki yoksa fitne çeve. Ebcid qiske bedli übdiye ki fitne çeve. Per na'uzubillah ki qiz hana. Birek hana be ma'rib du khalqet. Kebin yada zinaya ki dine o jeki dine meselesmi iştürüm be havra. Kısa yürü ev telefon bir sanatı şeytan o harabi devam ediyor. Yani قالت القيامة تجي دعوة حقيقة خوش باقي خبكي. سيدا قول مالف كي من هي قول هاس قول ما من قول شيء قول شير ده يكي يجانا جي كشكا وبر ده زوجانزن قالوا جاده يانا. Yani ev şiir mesela şiirden yeki şiir ve de sabiki ev sabi de bek Korevi. وكوري حقيقي. Korevi hakiki nesep çava ridai civsaya. Yani qiza xubede ki eğer vi mervi car ki şiir korbe mezhebi cumhuriyle İmam-ı Hanifi İmam-ı mesela Malik otay müşteri İslami perin mezhebi tebada ev korrek ev جار كيش بخود بقدر. car ki bu khud ve gedevi pireki ama mezhebi İmam-ı Şafii İmam-ı Ahmed da gele en as pencara kul bini pencara da be Ligor İmam-ı Şafii İmam-ı Ahmed nikahavan sahiha. Lakin kod zede pencara bir bütün mezhebi İslami ev sabi yani bu pireka ko aniye xuşkaviye gerek kesin cevap kat. Dey hafızarı ki o çevbe mehramanlar harama gerek cevap kat. Böyle. Size dedi ki kadınlar bir oyunu ismi söyledi. Hani böyle diz kırpma oyunudur galiba. Ayrı erkekler ayrı oynuyorlar. Evet. Diyor acaba o nasıl o halay şekli?
Şimdi eğer kadın erkekler birbirinden ayrı Ayrıdır, olsa, tamamıyla ayrıdır. yani şimdi diz kırma babi fıkıh kitapları hem erkekler için hem kadınlar için haramdır diye bir kısım alimler var. Ama bir kısım alimler de halaldir diyorlar, bir şey olmaz. Yani ihtilafi bir meseledir. İhtilafi olan meselelerde insan işte yapsa da tutabilir. belki bazı alimlerin Fetvası fetvalarına var. uygun olur. Müsaade لو دعب تلفوني من أمام بقرن جموشي كلام كه موش بله مرحبا كلام كه مرحبا أهلا بیشتر راضی سیدا بوی قریدیه بیشتر بپرسن قرديات شي قریدی حیوان جلب تارم أري دستگلمه دیدی و دوی فایزی هم ناستینه أري و سری دوی دواری و ام سیگورتلی دکن 10 میلیارد حقی سیگورتی دستینه یا حرام یا حلال یعنی 100 میلیاری دی پاشی 10 میلیاری جید بری 9 میلیاری دیدی و سال و نیم قدی هم 100 میلیاری دی ساتنی که يعني وده ملياري جبو سيغورتا حيوانا به 10 میلیاری دی و حیوانی خود سیگورتلی کن جبو تشكيبه سيغورتا بري بده اريد بو سيكورتي 10 مليار برو حرام يا حلال أما سيدا برسي إن شاء الله أهلا وسهلا بخير خوشي إن شاء الله جباتماني كلام كم خيرات إلح Selam aleyküm. عليكم السلام Hocam bu banka promosyonu kimlere verebiliriz? Banka promosyonu az önce gerçi konuştuk ama kiminlere verebiliriz onu da soralım Seyda inşallah. Evet tamam. Allah'a emanet. Var mı başka sorunuz? Yok sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Seyda Türkçe sorduğu izleyicimiz dedi ki bir hastalıktan bahsetti. Evet. O hastalığın bayan doktoru yokmuş o işin uzmanı. Evet. Mecburen bu da gitmiş bir erkek doktora muayene etmiş daha da tedavi olmaya gidiyor. Evet. Diyor ben kalben rahatsız oluyorum. Acaba Seyda nedir buna? Valla şimdi bu doktorlar meselesi çok yani bir meseledir. Yani fıkıh kitapları diyor bir kadın eğer mesela doktor kadın varsa illa doktor kadın yanına gitmesi lazım. Eğer doktor kadın olmasa hatta olsa da tam uzman olmasa o hastalık hakkında çıkarmasa o zaman kadın erkek doktorlara gidebilir. Lakin girse de illa onun bir tane mahremi onunla beraber olması lazım. Yani tek başına bazı kadınlar gidip doktorların yanında tek doktor o tek kadın yarım saat perdenin arkasından kalıyorlar kesinlikle bu haramdır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor eğer bir kadın bir erkek tek olarak bir yerde kalsalar üçüncüleri şeytandır. Şimdi böyle birçok pislikler oluyor bizi istiyoruz. Ama mesela doktor erkek kadın olmasa onun yanına girse mesela bazı doktorlar tabi hemşireleri kadınları yanlarında olsa da bir şey olmaz. Yine de mesela bir şey olmaz. Ama olmasa bir mahremi mutlaka kesinlikle bir mahremi onun yanında olması yani lazım. 3 kişi 4 kişi olacak. Evet. Seyda tarım kredi. Pırsin. Ceviyet şikide kişi kredi deme mesela milyar deme. Evet. Şu sakin sayı sudan mesela milyar sevan dedin o an. Böyle vakti deme 10 milyar bir sigorta hayvanı ve sigorta bakın. 10 milyar yuvadı bırak. Yani. Ana sigorta yani şeriatı da fetva ve sigortaya kas koyduğunu. Yani şimdi ana mesela devlet sigorta hakkı sigorta cevap istine diyor belki hayvan ki vazrar diye ama bir hayvanı sigorta bilsin çünkü emi cihd çekin. Hadi para cevapstan 10 milyar ve habki hayvan çıkbine bu. O para karşı da şeydayın ne caize. O mesela para hayvan ki evet devlet şeydik ya. Erice 10 milyardan mesela 10 milyar listine 20 milyar listine yani almi İslami servi ev sigortada bir kasko araba. O para sigorta dedin hayvan hadi hayvan neden derece devlet yeri acaba? Yani ev her halde parayı seç devlet yeri. İze kul seç devlet yeri ana bize mesela o krediya kurda milleti. Yani gori İmam Malik, gori İmam Yusuf, inki almi asri pri almi asri mezhebi İmam Malik amel kirne. Ku mesela dibini enflasyonu da ve
zarar nake fetva dedin. Yani devlet kara peri xud değerli peri xud muhafaza bke kurmuş bke. Anad bir hata saruni çıkavi pereyci aynı miktar sini. Mesela Eviye varmak şey ve sigorta ki. orası sigorta yani fetva sigorta bkhum ne diye. Yani Diyanet fetva edilse de. Yani bkhum ne diye. Fetva mesela vehbe sahili hatta 5 mani tabi kasko. Kasko sigorta arada yeke. Kasko ayrısı da. Sigorta çava yani. Yani şu kadar kasko arabayla sigorta sanki dedi ardı khos sigorta. Sigorta evcifse hiç fark yok. O sigorta Mesela ardı sigorta khani sigorta gene qırqaq sigorta. ya yek ana dara khani ki sıfır bir krasıydı. Sıraya banka bizim mecbur sigorta ki. Ana ku devlet alemi İslam viya izdivin. Ku devlet mecburi bike o Devlet insan. ne banka keseydi. Banka da froşete ya. Debet mecbur bir khani sigorta. Mesela çmart ke mecbur. Peri xod garanti. Perena pere devlet ekudi. Yani peri bankayı. Banka dedi banka halkı özel banka yani. Ana mesela sigorta. Ana eki mesela bir video ke bir hatat evki münaqadina ev حجز دين سرخاني او حجز امام احمد او حجز جائزه امام احمد بن حنبل فتوى ده يعني يك انا خاني كي بفلوس هيك ومثلا بيجي حطات بري منري مثلا يقول امام الشافعي امام حنيفي بري امام وي خاني بسك فروتي بو ملكي كاره بفلوسه لكن مثلا انا دولت بيت تنافروسي حطات بتون تقصير منري من مثلا يا بانقه دو مثلا تنافروسي دبر امام احمد بن حنبل به جائزه çünkü mesela gerçekten o millet yani ki ev hiciz tenebe ev peri devleti nedir? Banka nedir? Bukun. Lakin tabi sigorta tişkidine vakti ki sigorta ev kübe yani hiczu dönese tişkin abi. Ne cazısıydı? Evet, sigorta mesela ne caiz yani. Çünkü yani sigorta paradistine o cerhe mesela sıra şinabine. Bak mesela millet ise araba sigorta ki. Kaskot ki araba mesela sale miktar ki pelerde dedevi sigorta şirketi. Ana arabası da göçte tamaşanı koydum seni mesela kimse o pırsakinin seni. Ama bugün dışarı kimse bazı sigortayı mümkün. Diyarbakır kelam ki khairatın. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam Suriye mavarkiye. Kadan geten aymen. Ha? Ha dengi hob bilen kelam ki. Ha dengimte. Ha baş. Baş. Seyda şimdi ardı menheye azbimeze ardı gubu foşum yalnız yana tkumi meze ardı midaya mesela min mahsulati hilnaniye دبنكي او عد نايفروطاني حيانا توي محصولاتي حصاد خود هلنيني عد نايفروطاني تشتي ور يعني عرض شانديه تينا امنت جنمي قران نكريه هنا مرانك اد عرضه عرضه تبي عرضه خبروش نكرم نوسا دبي اجا حيانا توي تخومي هو ماس كام سيدا برز ان شاء الله تنسر شوات اهلا وسهلا جموشي كلامكم بخير هاتن السلام عليكم. عليكم السلام. شباب منا بخير. بخير سلامات ان شاء الله. هجا حرمتك برسي يقول شير خوريه خوريه ان سويدا قيزا خداي. علي. اجا جوي شير خوريه جوي هراسته جرا حرام يا جوي باجت زاري بيجوت جرا حرام. يعني ايه شير خوريه والله وانا وري. لا و شير جنكي خوريه وجاغي بولاوي جنكي. Berjer و berjor ne? Ha berjer ama bu kadar kış buraya ne kış kışık evine. Aha. Tamam. Tamam. Abi hadi خدي من غير وجهي. Sen tişkiyon amladi meşhur dedi. Hadi berjor haram ne berjer halal mı çiye? Evet. Tişkiyo satın ama korre de korre pireki. Berjer mesela kuşke pireki ze haramın kuşke mirik. Yani meri pireki haram edilmeti, torni yüzeye haram edilmeti. Ya gadi pireki kaçkevi embejin. Karın biri ver bize için. Ki karın pera bize. Ulan şirne, ilk şir ne korne. Mesela o yabancı ne. Lakin bir şir korya. Bütün ekul ser aynı hakiki evladı ve pireki haramın bir şirci korya. Peygamber medve farka nabina nesebu rida etine yani. Aynı. Tek de miras ile farkı. O ki ne her bir ki. Mesela sigorta tişkimin sida. Sigorta evet yani ana sigorta kasko. Sida kasko dedi ayrı sigorta ayrı. Ana sigorta dedi araba ki sen.
شو مجبور sigorta çeki? Trafik sigortası yani. Ana tsek devlet mecburi Ya kasko ayrıye. tsek devlet ke mecburi ile sigorta Kasko ki keyfi. anı fetvardır. Kasko keyfi. Sigortacı eğer mesela mecburi ve devlet ke mecburi ev ya fetvayı he lakin kasko Keyfi şirket proje Yahudiyane melekte bir böyle araba xo kasko ke Bele. yani vakti ki zarar ki diye ezi para bidim. Mesela kasko melek para da peşin hakiki kasko. Mesela قضا نکر پری بوش نچود قضا بکجی میلیارد کی ده میزن اوی 10 میلیار بستینه اویا هم فایزه امجید کبنی قماره وقت بر قمار دبی اگر که یا اوی 10 میلیاری من هر یا جی از قارسی ودا 4 سال کی 10 میلیار 15 میلیار 20 میلیار استیم قمار جیوسه حتی و هبس حلیوان عالمی اسلامی بعسکن دبی هم قمار تدایه هم faiz tedaya, hem zarar, kapandın tedaya, hem mecburiyet tedaya, hatta 5 sebebi haramiyiz ki. Böyle Seyda dedi ki izleyicimiz Türkçe sormuştu dedi hani promosyon kime verilebilir? Promosyon zekat gibidir. Zekat kime verebiliyorsa promosyon da aynı onun gibidir. Yani şimdi bu maaşın faizidir. Fıkıh kitapları diyor mesela maaş o haram olan para bankadan geliyorsa insan Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor innallâhe tayyibun la yakbalu illa tayyib. Yani kendi menfaati için kullanılmaz Seyda. Kullanılmaz. Hatta mesela umumi insanların menfaati için köprü olsa, hastane olsa, yol olsa en çok müstehak olan medreselerdir. Medrese talebeleri. Ona vermesi daha iyi. Seyda hafta maşafane mi hazır müsaade ve an bugün. Juvane kerem kam khayratın. سلام علیکم سیدا. علیکم السلام. از خودم جوانی آرامیشت کم. سرچاوا. ناوی برازیته مل تو ناولی کریه. جا هنه انسان دبیجه ناوی تها یاسینه. هنه انسان دبی گناه وی دنی کنه و ناوی کی گاز دکن. ایجا تشته ایسا هیتنه. تها یاسین ناوی نوره؟ بله. جا هنک دبی گره ناو کی به؟ هنک دبی ناوی کی به وی دنی مثلا. Kalm Seyda pırsın inşallah. İkinci soruyamız. Az خودم هیچ بسا سیگورتی که از که açıklanmış ki sigorta tarım kredisi para dedi. Mesela düsür milyari dedi. Düsür milyari de sonra çam hayvan behat ya yani küçük baş. Ha dehbe ha sedve. Ajui her سالی تو 5 سالا ödemeyi hayagiri ödeme 5 سالا یا 200 میلیاری جوی 5 سالی تو هر سالی مجبوری 10 میلیار آنا کوری ایدی سال به سال 10 میلیار 12 میلیار تو ای پری بریج اوکی ایسر حیوان تلف و ایسر تلف نده از خلام yani ana embedded düşür kalsın ne var ya? بله زیتی hayat 5 سالا ی پری بدی Ha, her 5 سالا her sene iyi peri بدن. Ya da her sefer ezide çıkardı. یه زیده zaten اقنابه یه زیده نادوی 200 میلیاری بدم از جوی 200 میلیاری خورا حیوان بستینیم سال به سال وی بلمیشه سری 200 میلیاری که زیده چکیتونه؟ سالی 38 میلیارا یعنی سالی 10 میلیارا مجبور از ödemişi بانکی کن جبوی سیگورتی یعنی سیگورتا پیس کنه سال 10 تقسیط خودی نوزا؟ بله تقسیط خودت دی؟ خیلی تقسیط ها اکلمت 10 میلیار Ha gayrivi her sayıda 10 milyar dedi. بله بله. Yani ben 5 سال که 5 milyar. Ne olsa? بله بله. 5 سال که aynı mesela bir faiz ki mecbur khone desi bu yalnız ben nasıl ve hene kitar tam açıklamış ne ki lumar mukwas falan. Tabii hayatı sağlıklı 5 milyar diyor 5 سال. بله. Tamam kan bir şeyler yapırsın inşallah. İnşallah mina hoş mina hoş. İnşallah bin خير خوش ede inşallah. Urfa Riha'yı kelam كم بخير هاتن. مرحبا. مرحبا اهلا. السلام عليكم. علينا وعليكم السلام. Kelam ki? Bak Lazca konuşsam Türkçe. Türkçe konuşabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Perse min no promosyon kana perkera no mavaje devlet dano no halalum haramum va seydaya promosyon perkeri promosyon
في بنك دانو ما انا خبردار بروموسيون نو مواد حلال وما حرام وما كم سيدا برسي ان شاء الله تمام ان شاء الله وكنا برسي انا ني تشكر كان الله بخير راضي اجمعين امانات خدا ان شاء الله سيدا شو ما فهم كان زازاكي يجي البيت جاي زازاكي بس باي بدي زازاكي خبر سيدا جو براسي ما در باس پروموسیون بقدینن قال كلام سوري ما قال بروموسيون كلام ده كي افتماشا بقى قدانيه كده بروموسيون حلال يا حرام انا بروموسيون حرام يعني جرمر بسنج بانقا جرمر بنخو ايكو مستحقي زكاه به جرمر بدوان yalnız insan her bir nizam dini min her nizam çi hebben yani doğal gazı evançta hebben kavdanıysa vergi yani ana vergi ve faizi be devlet mesela tişki peredayı peri faizi yapacaksa nikara faize devlet işi bile ju şahsi xon nikara kullanmış ki gere bir de fakir fukara müstahaka yahut bir riyad çekin yahut mesela camiz bir için abi o yahut mesela hastahane çekin bir de fakir fukara bir de medrese riyavi evet Sen mesela arazi cemiz navedir xınzorti yani gola bir temaşıvanı yugo ana gom ben gola seri hayvana pradda merva بيجي بسد بقول دقيش بده 100 مليار ضابطه نقول سري حيواني صار 10 مليار اكشتدستينا زياده خد تخصي خد دي 5 هذا وهر سال ده هدسينا 5 سال بقدر ده 5 مليار işte bisne والله فايز evet faiz yine caize böyle şey ya ne sigortayı ne sigorta yani parayı gudaya ve karşılayı parayı mehde sale 10 milyar زیاده yani size kağıdı da milyar yüzde de çıkart ki öyle çıkart ki ziyade böylesine Seyda ko araziye mervat çikede be yani çandini be ama de ardı ko ajot ye tamaşa me ko bejin ne cazete bifroş hayat çiki Kur'anek şükürsat mahsulü koy ana arazi bifroş arazi bu kadar bifroş işte ko arazi da be o he nat ve ne geçti be nat ve çinini mesela gelin be cebe mesela hatta dar bil meyveti damen nat ve çinini evci tabi arazine ku be bazar ki ezvi araziye ku tabi genime teda he şine de frosum ev ya hiç sorun ne caize الدار تلا تري ميوه benim guraşı hesap ki uşağı ev mesela fayda ökün bazara kubkün ardım afqa ve gelmemiş tabi afqa lakin gelnem بهشینایی نایفروتن آنجا به فروتن شرط قطعی کسی ایجا میگه عرض خود فروشه و بازارا گلم نکه کار نکنه از عرض فروش گلمش بیایی گلمش بیایی شرعا انا مثلا سه چایش گلمی خواهد geçmiş be ایش خواهد geçmiş yani وقت نبی او گلم تابعی عرضه انا مثلا نایفروتن تیفروتن nasıl melek beye gelmi خواهد yapçınım yoksa ana insan mesela ad ki bifrose gelmi teda hinnat ve çinini bez gelnim defrose nikara bifrose hatta ku yani hisk nebe tani teda hisk nebe nikara bifrose mesela anda dare da meyve bifrose meyve dare ne gişti nikara bifrose ancak sertte hemen meyveyi qat'a biki ku gelnim bifrose توی گرمی آن داست کی بیشتر برای شیم بچی او درسته. خودی عرض خورد گرمی خود. ایک عرض فروشه و بازار نیکرینش خو گرم دو تابعی عرض. yani گرم به خودی میرک. به خوی ایک کره. میرک بیز گرمی خونادم. به ازنادم. عرض فروشه. اكو عرض وجه نجايز. بيعون نجده. أنا مثلا بكتاب الشريعة دبن إنسان كي عرض كي بفروشه كي. وكو gelmi وی جای وی تشتك بجار کی تیچناندن او تدا به او تفروتن او نایفروتن او نبعرضه gelmi جار کی تیچناندن او مثلا gelmin نوكن نيسكن مصرن ومثلا حتى ميوه فيكي وان بجي دار ميوه فيكي كو جار کی بي چناندن او ندفروتن او عرضی دانه لكن كو مثلا وقت خيارة وقت بطيخة وقت زبشة چنجاتي چنين او شي بعرض راه وقت عرض فروت او شي براتي فروتن لكن مثلا تشتكو يك جار كي چناندن او نتدا ancak بازار بكن كميرك بجبرين gelmeteci جمرايا او بازار المؤمنين عند يا وشا ميرك بينا خدي عرض بينا ولاس gelmi خنام عرضي خد فروش بده gelmi خواز بچنه وشا بيعون نجيده انا كو gelم حشك بو بد جيدايه gelم هاتبه چناندني
Lakin kunat ve çınandığını o heyşim be ev nedir işte yani. Yani Amerika evt yani. Kuadmet çandı ki benim evci ardı hemen başı. Öyle bir şey. Amerika kabul ke. Ve tamam bira ardı tezimler lakin gelmedi hatta kingi yar çinini de bütün evci kabul ke bizlerine. Evci dürüstte. Evet dürüstte. Maalesef. Go من ناوی قدیر خود چیک دانه سیدا daha Yasin midani de hebnaf. Dibine dürüstte. Ev yanlışsın. Muhammed Taha tkari birimsin. Muhammed Yasin tkari beji. Taha Yasinci, Taha cinavi peygamberi, Yasin cinavi peygamberi. Çima Muhammed Taha dürüstse, o çima Taha Yasin'e dürüstse. Eksa götürün yanlışsın yani. Yani nav mühim ev küçük be. Ligora şey gibi. Ligori şeriatı be yani. Yani mesela vakti navi, hinki yani ana mesela tayd navada mesela vehbes halid be navada mesela Allah o Rahman insana naydani. Ama mesela İbn Qayyim Cevzi'di be mesela navi kuş hudaratı istimal kirin ev nav kesinlikle mervin karıcı insana kullanmış ki. Hasip hudabın. Hasip hudabın. Hatta 10-12 habad izmiri. İca hinki tahdivde ihtilaf kisiyde he. Lakin mesela tistekuj Xuda Rabbi Kur'an mişkin mesela evvel, ahir dvetin kazi insana değil. Navi insan değil evvel. Huvel evvel vel ahiru vasfı Xuda'na. O mesela huve zahir vel batinu. Ev ya zahir ya batın. İbn-i Qayyim de evi nedir? Sanki alimde bir ihtilaf kirine. Lakin Allah, Rahman kesinlikle hasip Xuda bana. Hatta zamanı şirki de iki navi sabih Allah daniye hemen felc bir o bir miriye. مساعدة سيف دعم تلفوني معنا هل دوجي باطمانة هنا كلام قوم خيراتن تلفوني معنا هل دوجي باطمانة هنا كلام قوم خيراتن باطمان نفسه السلام عليكم. عليكم السلام. شباب بخير. بخير سلامات ان شاء الله. بس سؤالك ما بلا كلامك. كلامك. بقى بيرق وخوني بينا وشل نبه gerek مش شنيت كان هكا عجبه. دخوده. ايه. كامل سيدا برسن ان شاء الله. وشل نبه gerek مش شنيت كان هكا ما وش. كامل سيدا برسن ان شاء الله. جوابلانش كباش. اهلا وسهلا بنت خير وخشيلي ان شاء الله. جارك يجي باطماني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سيدام شباب خير ان شاء الله. بخير سلامات ان شاء الله. سيدا او سؤالا جو وی موشی پرسید حقه جو حیوانا بانقد دا و 5 ساله دا پره خو گری تخصیص ده ایجا او هر سال 10 میلیارد جبه سغورتا ادستان سیدا گو سغورتا به مجبوری با جائزه و پاشی سیدا گو نوا خبردانا خدا گو ایجا فائزه وقتا گو مجبوری با سیدا بدوی خو گو نه موشی داوی گریه نه گونه sigortayı. Kod 10 milyar her sal dedi zaten. İşte Seyda vine yani ne go sigortaya normalinde viye go peşi sual kır go hakkı sigortaya. Ali avlu. Cemet fast ve bin biraz Seyda yani. خدا جو راضی بھی سیدا کام جا کسی سیدا پرس ان شاء الله اما هذه خدي بين خير خوشي دائما ان شاء الله اهلا وسهلا سيدا جو بيرك ام بخودي شنو نبو قالوا غسل واجب غسل واجب يعني بخوني مير بيرك بخون انك تسيك مسد بن سبب غسل لكن شلايت نبه يعني اف نهرك غسل واجب نبه يعني mesela şeyler çünkü ardı o tarım o sigorta. Deve şeyler goya mecburi bir şey ne abi? Ana tiş avad de yani ben go sigorta İslam'da yani ev kasko sigorta bir para çekirin mechule. Bey'a mechul peygamberimiz nehi kiriye. O mesela radbe sigorta dikku arabata mesela zrar ya ardı teşevut ya khud khani te kharabu te afqa para bili beçağı ezi masrafavi تعمیری ازیب کن. ایشی مصرف کی لنابخ، زرار کی نابینه و خان عدناسه و تا عربه قزانا که او پرا کدر چه حرامه. و وقتی بکجی مثلا چنقاتی پرای بستینه اوجی حرامه. یعنی سیغورتا انگیتیسه دولته. یعنی مثلا عالم دیگه دولت مجبوری بکه انکی مثلا احتیاجی انسانی مجبوری نبک خانی کرین مجبوری بکره. İş devleti ve devlet bileti illa sigorta tabii ki
او فتوت بريو عالم دا يعني مجبوری بکن مجبوری به اما نه مجبوری کیفی ولا یا کیفی میگه هر عرضه خود سیغورتا بکه یا حیوانه خود يعني خانی خود عرض سيغوردا انا مثلا سيغورداجي بريبي كارد ملت ياد كن بدون ملت كنا عرض خود سيغوردا بك خاني تبركي خراب ور سيغوردا عربا خو سيغوردا حتى ولا قرقا خو دنگي خو سيغوردا بك وانا تب نجايسن يعني غير اسلامي نه غير اسلامي نو خبانا ملتنا وملت مثلا دوي سيغوردا بك هذه ملت سيغوردا بك او تتشكي جنابه و بري بوشنرچه او پرد قرشي چرا ميك دايه او حرام داي يعني قال ندي ومثلا ايه وقت قلت كده انا عربا سيغورتا عربا مثلا ميرك لسه اجابنا مصرف عربي 5 مليار يرچه 10 مليار دي يعني زيرا صرف تكج بو خاطري بتشويق ايدنيجي عربي خو سيغورتا بكن حتى بان عالمي اسلامي قلت بين حرام سيغورتا دبي بر هنا مثلا عرباوي قزات كه و سيغورتا يسخوتنا دو ده هيرچه سيغورتا كه جبوك برابس يعني حيلنا حرام النجايز يعني مش مجبوري ضروري بكيف توهبه يعني ضروري يعني احتياجاتي ضروري حتى مثلا خاني ماني كي عالم دبل مجبوريه و يا عربات كريش خاطر بي سيغورتا قاعده كترافي او وقت دولت نيلاش خود دولت كمجبوري سيغورتا جزات يعني او دو مجبوري صار ناك يعني بله مساعده سيدا بدعب تلفوني هنا ما بقرن دياربكر كلامك ام خيراتن السلام عليكم سيدا. عليكم السلام. أنا سيدا دعم سوريا معنا كم ببرنج بويك من بله كلامك. دقيقة تلفزيون بقري. تلفون سيدا أنا لما جاء تهجدي يعني چند دقيقة بريا الميجا صبي جمالو بكي يعني نافي. تمام. أبويك وأبا دبيا جي سيدانا مثلا أنا براجي وفريق ملتي بليبيا ودخوزي روبرو زيدا أنا أعطينا هو أي شبتين أنا مثلا شاخي حشت أبي جوزا دتشن جواني جفردان بيوان تينين وما شاخي هاني هما سري شبكي وكيف شما تي كيف دكا ملبي وان هنا أبي فلا حلال حرام يا شكل عدد شكين جو بريه بستينن أري يعني ما شاخي كبر براجي فريق ملتي ذاتا بليبيا اینجا این شبته دانه مثلا بروته دانه داتینن که شبته عجبه وانا تشکی زیده یعنی یه حلال حرامه کامل سیدا پرسی انشالله امانت خدای بید خیر و خوشیده انشالله حنتب دیلو کرم که هم خیراتن السلام عليكم. عليكم السلام. خوجه ben boz tanka bana boz verdi. Acaba halaldir haramdır? Neyi borç verdin? Halal haramı. Teçhid bideyim dayı. Yani pere dayımın. Pere dayımın. Ya deyim başı. Pere mi devamlı jüvi pankaya kvedistinem? Lazım et denge televizyonu bigri. O telefon elime godari ki hem tu faham bugün. Beli. Ka telefonu godari ki denge televizyonu bigri. Beli. Ya beje. Televizyonu bigri mavadı mı? Denge bigri telefonu godari ki. Beli. حاجی به پانقه دواملی محاشی مد پانقه دایه اینجا پانقه هدیه داده یعنی پروموشن دایه حلاله اره یه حلال یا حرامت بيجي نوسا بله كامل سيدا برسي ان شاء الله اما انت خدي من خير وخشيده سيدا قول المجا تهجد قالوا ببالي المجا سبي بشخاصي ملك عالمك انا ما حطاك فجر ندى هي اذان نابجه اذان ندى ملك عالمك امساك يعني يعني وبالاسحار هم يستغفرون خد تعالى وصف وان انسانك اسحار سحر بري المجا سبقه ابويا يرابن طلبه غفرانا قناق بن طاعه عبادتك خد على القران الكريم ده مدح حيوانتك
ده مثلا انسان متقین اون که راد وقتی سحره مثلا استغفار طلبا غفران گناه خود کن قرآن خوینن لمیش کن سر لمیزات کن چه عبادت کی بکن ویا خدا مدحیوان کن اما فجر ناویجه دیگه فجر آوید اندی سنت بری المجا سبقتین کر بله سیده گو بین براج شد به دیدی اصول که هی براج وقتی چی به یه عردی که تکه بر براج دنان دار هبن یعنی فیاد پراز edilsin یه منش خانه عردیان بلیه چخواسه یه تینین دارات چکینه بله مشاغل دارات خیلی جو پراز edilsin بیگلو چوه أنا أف حيلة تسيب حيلة بيستندن حراما جايزة هالمملكة شون قومات شكلنا أخرى شكلنا تولا تابي هنكي أوك جهنا فان إيه مروي دولة يش خد تف بحيلة وبأوينا وبفلانتين حتى أزوي صارت شون قلت كي كرجوسي قولا أوك هذا مهمولي دولة هارنا قلتنا دولة أنا أوك دزبو حيوانا دستقلمر ده مثلا إيش كوا داي حب صد حب نفسينا لكن داي حب حقيقي جمارة صد حب جمارة أمي صديب نفسين يعني مروي دولة أوان حراميات كن وملة جين حراميات كن وان تب حراما يعني مالي حرام بري حرام ببركته حلال مروي بخرات بال إنسان بخوي تريليون أجي إيك حرام دمالي ذهبن عندي تش ببيه بحيلة بس تش مالي وارثا بن إبرة بن خشكابن أو جمارة نابا مالي مالي مساعدة سيدة بدها تلفون سيدة مان بقولن باطمان كلامكم خيراتن باطمان الو كلامك سيدة مرحبا مرحبا اهلا كلامك سيدة أورمان كنا هي خزوري منها هي 4 سال كوكرية چه أورمان ها أورمان أري صاري ما هي بله وخزوري ما هي 4 سال كرية وشي نطابوتنا أو تنيا إنجا بورايوي دجا براي خسوامن دبجا مع دار فروتيا مع عرسان فروتيا ها يعني قلت يا غزوتة كريه بري قلت يا مدار فروتيوي عرضاوي نفروتيه وإنجا أجد بهم خزوري مزمرة نقوت يا إنجا رحمتي ظلام إنجا رحمت كريه زي رحمة خليكي إنجا أوجي وقت رحمت كر ديار بكر خو تداوي بو قاصر خاصة بو بله مجاب قصي مقا رحمتي أو داري ما نقو داري ما أو دو عرصي ما إذا مقا رحمتي أو عرصي ما نشان ندا نشان زاروا ندا يا حياة كريا أمن ظانن قو هره قو ظاوي ما معشوق ظانن قو إنسان زاروا بدا يعني جمارة نقول يا مع عرسان نكريا تقول أورمان وعرسان ما يعني جبني ما كريا وأجي أجمع زي وامدم صوندي أنظام وامدم صوندي وانا كا من قراء إفادة سيدا برسن سيدا بيشي إن شاء الله ركيجة ذكره إيه تمام هذا ما هذا خدي بنت خير خوشي ده إن شاء الله أدانا كلامكم خيراتن أدانا ألو كلامك مرحبا سارا خوجا مرحبا تو شانی باش ان شاء الله همش خدا را خود جو راضی به ان شاء الله یه سوریه ما هيا خوجا بله آرا منو جنا مدام مثلا جنا من مثلا حجم نتکر با بیوی زور دامه او حقا سال تو قیمت تو سرگی تو داره هم رخ ندیه يعني يا شانتي اگه خواهد ما هر نبرانگه حتی ایروکا افغانه هاسته کی است من است بابی وی است کیه خود يعني سوجه کیه سوجه کیه لبه سوجه کیه سوج işte بابی زوره دارم ها بابی غزویت بزور خیزه خدایته aynı sana بله ایمادنی که بگوتانا tamam mı gotna avici şu gotna ama avişi han çebi ama تو حضور آمد تو وناها تو سرگی ها هم رقیبی ندیه حتی ایرو چند سال تزوجی؟ آقا 27 ساله 27 بله خدا سلامتی بده شکا مسیدا پرسی انشالله تمام برادر دستر ما خدا خیر خوشیده انشالله اهلا و سهلا
سيدا جو promosyon çavayı. Promosyon göremer bistine unak. Emekliyiz bağırım ve emekli bu. Yani disayı çibe göre bistine banka, lakin nahu bda fakir ufkara. Görev de fakir ufkara, ehli muhtaç bin. Seda go dar de gazureye mi go kariye? İslami demek bavi yani. Orman kariye cigi kariye go mahtan go ormana meşgul gış ev imaj ve hayavla. Go icai kufrot ya khodiye yani burayı khale İslami خال إسلامي ولا حاصل قوان يشته قدامي قلت أنا أشخم من دار ثاني فروتية مع عرض نفروتية أنا عرض مالي أورماني داخل خيبة تشيابة شو كسر كار بفروسة عرضي يعني مالي دولته يجي مرعى بطول ملته يجي ancak dar yeki dar tarmaz doravi çekir be yani vi hatani tarmaz ve kare eviye madem ki vi doravi çekire eviye vakti ku berri koksi ne eviye lakin ana arfa gunda da mesela lehav parit kun أنا أصلا تسيفيا تفهمي زود فروت يا وان شوي ويد شكي فروت be yani vakti ku يعني فروتنا تبي دار بس وجا كتير دار فروشه mesela evku orman be orman ne be mali milleti orman mali ya mer'a gundaya ya ji mali devleti ya belki evan be me şahsiye seda vakti ku evan be mülki evan be frot yani merik kare beje min ard nefrote nikare salat jo derbası vakti bazara salat derbası merik ard frose u orman jitte de orman tabi arda ard ne tabi orman yani ولا هذا كان جم ملاك yani eğer her şeriat lakin ayık hile etti de korkuyat ki صدق سيدنا صدا بدأ بتلفوني من أفجي داوينة دياربكر كلامكم خيراتن دياربكر الو كلامك السلام عليكم سيدنا عليكم السلام سيدنا سوريا مش ابو بله وزكاتا para ملنك زير زكاتا وندر دكالش شندا شند para المال بن ان المال ده تبي يعني para من واه بلو para تدي para zekata هي atune نوسا ملنك زير زكاتا وشندا شند tamam kam mesela pırsın وكذا pırsı ve ne o zekata zira şgrama şen grama altın rekam mesela pırsın inşallah ama hadi خدي بين خير خوشي ده inşallah مردين كلامكم خيراتن Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocama da ben de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu kredi kartlarında genelde puanlar falan veriliyor. Her bankanın da kendisine göre bir puan şekli var. Hocama bunu sormak istiyorum. Bu puanların kullanmak caiz mi değil caiz midir, değil midir? Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Seyda mesela ormanı dara mahal kir ve gelence meleki mesela çi go 27 سال زوجاندیمه و غزوری من جی بزور قیزا خدای میکنم گو خاطر چما شینه کی رد نکیده گفتم کی نکار بیه و دو حضور آمه و تشکی مدمار آمه تو نویه گوباله که وبالی نه وبال یا تشخدی سا بزوجی و یا جی میرو پیره کی کل هف نکن يعني وقت كو خوي تعالى دبي ومن آيات يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يكش علامات يعني قدرتها خدای رحمتها خدا للسروة خدا جنسي وجوارا بيركا خلق كريه جون بيس كونتو صبر بين اي وقتا كو صبر تنبا او قوغابا والمعايدة شرط به شربه وهف بردن كارن هف بردن إيجاد هاتن كاري برديجي كو خزوي دا بزور دابتا تو صبر بکی اندی روزا قیامته ما کارش خوشن کی داشت هر کاری زین کی دیمی آخه خویزین کاره على خویزین کاره yani صبر غزری بزا برو پی و کریز با بالویش خو دیوش خو گونی وقتی بزور مثلا تبی زواج بزور شده به زواج بزور انا که مثلا میرو پیرک جف حس نکن یعنی ایشاب هبرایش میشه yani سیده گوز کاتا پرا و زکاتا زیر چواسه Zekata zir, mesela tabi nisaba zir,
85 غرامه اما وقتی گیس 85 غرامه ایش چلیک بده 40 غرام غرام پراج يعني پراج زیر حساب که وقتی پریه هم الماله بنیرک بوی پری 85 غرام زیر تکرین و چا گیش نصابه ایش چلیک بده اوج القرابي o dünyayı da be zekalina. İşte son soru diyor ki para puan caiz mi? Ne? Kredi puan veriyor. Diyor caiz mi değil mi? Puan caizdir. Yani puan şartlı değildir. Karşı taraf veriyor. Verse verse, vermezse vermez. Sedat Bey من yazmak için kirje var ki xore. Var hasıl pişçivi dedi qeydaya ve gote şey geçmire. Pişçivi ne di? Ücret yani çi telefona üstüne, çiki üstüne artık mevdu nabinin. Açık genç ya. Yani Perevistan diye. Geçen diye var kıyat ki. İlkistandır ve ya ve böyle hatta koy derken dernek ya sadaka bir de yaşıyor. Bəli. Ez bana bir persiyat bekemine, lüraseknan diye. Selamun aleyküm Seydam. Bir bağında diş gebelik oldu ve onu düşürmek için ilaç verdiler. Bu ilaç yüzünden kanaması var, namaz kılması gerekiyor mu? Şimdi İmam-ı Ahmed bin Hanbel'e göre eğer bir kadın düşük yaparsa en az onun çizgi 80 ile 90 gün arasında olması lazım. Ama İmam-ı Şafii'ye göre eğer mesela o düşürülen parça yani doktorlar, hemşireler deseler bu bir insanın aslidir. Ne kadar kan gelse aynı nifastır. Az gün devam ederse tabi o nifas olarak bu şey veya ilaç da ne? Bu kadar çıkıyor. Dedi ki demek kanına hoşçu çebi. Yok kanama devam ediyor. Yani kanama eğer ki evkbe ji ilaç be mesela doktorsan kuzbu ve ev parça kuzu. Onun hoşçu be. Yani hamlavi derketiye khori ku ev be ve asli insan be guri İmam Şafii hatta khoyni ve tabiata çılırıcı guri cumhuri nifas. Hatta İmam Şafii hatta şeysru. Ama mesela khoyna nekhoşini be evji pire gere fahm ke doktor fahm kن ve çaxi yani vakta ku pistin doğum yani düşürmüşü bunu çan devam kır o siyabu ben di pakısı böyle. Seydi bir sefer merdeke seferi lemeja seferi gelo niyetavi çavaye. Niyeta seferi lemeja seferi itkim. Niyetavi çavaye. Lemeja dirk lemeja farza nivrotkum seferiş kadar Allah ekber. Tabii evci zamanla lazım. Yani kalbi Xuda beje kafi yani. Yani yoksa dest meje kır beje. Evet. Ev Müslüman gitse dest beje gara seyda. Nade prsaci vekim. De pide karasıyla imam siye bike. Mezhebe İmam-ı Şafii'de karır. Mezhebe İmam-ı Hanifi'de kubikeci xera imamtiye tiner. Mezhebe İmam-ı Malik da dibe imamti pirek nkar imamti bike. Bale. Ama Peygamber Medine-i Münevvere'nin ki imam mahalat tayin kiriye kul peşe pirek almış. Sen bir iki sene meclis ayı habı göre galo çavaya hakme biçi. Çavı gördüm basınca da ki insan ki zaman bek huşuavi tırsayı zeyetir ve kara çavı habı göre. Sen bir diyamını bağlayayım hevdur diminin. Dibe biri mi xwast ku ew xanima xwe ser malê cihê bivin. Diyam jî son xwar narim mala wan. Gotiye dicêbin gotiye tu dicêbin son xwarê gotiye ez narim mala. Dawî çiye mala wan. Sonda xwar dibe gelo êçavê. Evet kefareti sonda xubda bira deyhab atlı ya deyhab gomlagi ya deyhab goreci bir de fakiye bir de medreseye ama kefareti sonda ve öyle bir de yani. Tabii yekese dikkat daimi ilmeşke, xubbetlandi hastike, dibe gelo çap gibi. Makara penç vakti bxu çay bxu vaxun kaçmalı meşke. Yani piyan karab ke ve runşib ke runşin ke mesela dip ke. Xudala ve misale daya. Ama mesela ki kadim hafıza ke. Şimdi limezi nefret ip ke vakti limezi imkanı insanı yani münafık xda hafıza ke yani. Dibe limezi sel münafıka girant yani. Esqal salat al münafıkine الصبح والعشاء
خصوصا المجا الشبق المجا يشير سلم نافقة المجا جيران أو يعني المجا جرا أمر ربي مرة ناول المجا خد حزورا خدا دادمينه يعني أنا إنسان كي شاد خذا هر حزورا مرف كي مازن إيشك مرف حزورا خدا دا وخو نكار مولز سيدة دوی مرج بانقای قاتل ما مرج بو خانی جبو چی که بکرد چاید به فایده یا نافع فایده أنا خاني بكرة نفايزة هذا خاني مثلا نشان بانقا قاتل ميبده حتى اي فايز ديجي ببينه زي فايز بجابا خاني كي البلد ب 400 مليار مثلا 400 اسمرا بكرة وبدين نقولي سالا ب 500 مليار ب 600 مليار بده من بيا جايز يعني بله دبي بافش كشكا خويا زوجاندي بله تسكي ortaya be var per haber ne de pe gaydan be ço esir يعني حرام يعني مسلمان سيرة زيتر كان ارتيا يمكن يعني سيرة زيتر كسكارة أهل قبلي مسلمان كان ارتيا يمكن حرام إجاب باب مثلا يكون شفقة الأولاد يبكى بابا وحرمة بابا يمكن أولادا بله إجاب يعني حسيا سيد بي الشافعي ما بالنجي تعزيه المشتكم دبي ديام دبي جال مجات النابه اما دي ساجي القرى حنيفيه تجي بكتش نابه لا ولا الميزه نابه دبي تك مذهبي امام حنيفي مخالفي جمهوريه قال تقليد كسيدا يعني تقليد شيء ضعيفه çünkü مخالفي جمهوريه ازوي فتوى شخصا نادم يعني بلا قوره كيف كان يخوي يعني بله سيدا في Türkiye ve derece Türkiye pırsım bir hayırlı akşamlar hocam biz bir ev almak istiyoruz ama durumumuz müsait olmadığı için ev kredisi çekmek istiyoruz. Eşim para toplayamadığı için bir türlü bir ev sahibi olamıyoruz. Ama krediye devletin olduğu için mecbur verecek. Onun için ev almayı çok istiyorum. Evde mecburi bir şey olduğu için caiz diye okumuştum bir yerde. Ne kadar doğrudur bilemem. Bizi aydınlatırsanız mutlu olurum. Hayırlı akşamlar demiş. Şimdi ev bazılar diyor ihtiyaçtır. İhtiyaç da mesela şeyidir, zarurat gibi hesap ediliyor. Eğer zaruri hesap edilirse insan mesela onun için bazı alimler fetva vermişler, kredi alabilir. Ama mesela cumhur... Ya da gelsin hiç kredi almasın, gitsin şey etsin Seda. Yani şimdi mesela bu kredi alma... Evi bulsun bankada. Evi bulsun gidip bankada mesela o krediden belki daha az da şey olur, karını verir. Bu olur. Yani halal yollar varsa insan haram yollara başvuramaz. Şimdi kredi haramdır. Git mesela bankaya, şimdi bu evi bana alın, o taksitle bana verin, ben her ay taksinizi veririm. Sen diyor bizim akrabalar bizim misafirliğe geliyorlar. Lavaboya gidiyorlar, ellerini yıkamıyorlar, çıkıyorlar. Benim tuvaleti. Var ya asıl diyor demişler biz hocaya sormuş, hoca demiş ellerinizi yıkamayın. Eskiden sabun mu vardı? Bu doğru mudur? Doğrudur yani. Şimdi bir insan tuvalette, şimdi kendin tuvalet yeri mahalli yıkıyor. Eli de onunla beraber temizlenir. Lakin tabii sonra da el yıkamak iyidir. Yıkamak iyidir. Yani iyidir bu tabiattan da şey olmuş. Lakin el temizdir. Eğer onun mahalli temizlenirse el de temizlenir. Böyle. Velhasıl yani karşı taraf için de yani bu bazı insanların şeyleri mizacı şey yapmıyor. Şey diyor promosyon parası alıp zekat verecek kişilere vermek şartıyla yani kendim kullanmayacağım bir yerlere vereceğim. Evet. Acaba en fazla veren bankadan almak caiz midir? Şimdi eğer hiç banka mesela bu promosyonu kullanmayan bankalar varsa oradan maaşını almak lazım ama hiç promosyonu almaması lazım. Ama hiç banka yoksa yani böyle herkes illa promosyon veriyorsa o zaman en fazla alanlardan alabilir yani. Böyle. Sonra diyor parayla sigorta yapmak caiz midir? Hayat sigortası. Hayat sigortası hiç caiz değildir. Yani kimse fetva vermemiş. Sonra diyorsun hocam promosyon haram diyorsunuz. Haramsa niye medreselere vermemizi tavsiye ediyorsun? Şimdi o mesela zekat sahibi zekat niyeyse haram değil midir? Zenginlere haram değildir ama fakirlere medreselere halal değildir. O da biz diyoruz zekat gibidir. O mesela bazı mallar bazıları haramdır, bazıları halaldir.
Yani insan zekatını yiyse haram değil midir? Zenginlere verirse, babasına verirse, anasına verirse haram değildir ama müstahaklara verirse halaldir. İşte pramasına değildir yani. Seyda maşavan ki kodu siz selam aldım isim burada Seyda jimi o malbatan bre, ailem bre bra dua bak. Kudu selameti bir devam inşallah. Seyda bir kaynanan kal hastası %73 raporu var maaş alıyor. Helal mi hocam iyi akşamlar cevap kurça olsun. Yani eğer ki devlet mesela şu rapor eyvah. Liguri raporu evdeki helal etme helal değil mi? Dibe sila ezet cirani melmedke o rima gaydiye emji bil hep bil hevne çao egalo. Ana tabi vakti ki me yani Müslüman seyirci ziyarettir behevra haber nedin haram ama ciran Peygamber medbe cara ke sma akhake. Dil cirane khoyti bge cirane khrabaza pas çibre khode. Ben zamanı Peygamber med yek zedel cirane haksiyet ke. Yerset be ya Resulullah yine az idare nakum çavgund be ara eşya mesele der babi sarri millet har go çavre be olaz ber cirane khrabiyame. Ki der bazda o nefral ciraniyet ke. Nefral ne mala kharabe ciranere hayra be söz var endiz hevlte taadayet ke. Yani ciran eğer insan be yani geremer bir kere ciran yok be mali cani namisi mer muhasebe ke. Böyle ya pide kan harda jadu gayden demek. Seyed be secdade o tibbe dain mel peşay der bas kara der bas be. Valla secade ve secade sınırı. Tabi Peygamber Aleyhisselam yeki peşerimize iki daha ara. Kızan be günah yüzkayıp kaderi çilliye ev bir sekine. De çil sala, çil roja, çil sade o kadar perizana. Lakin ki sicade deyine sicade sınırı peşe sicade karara. Yaktışı alamet olarak mesela bardak ki deyine mesela telefonu deyine tişki var sınırı civapı ve yek ad nabine uylu mecdehara haram. Böyle. Hadi bir daha persimhane. Yekci kecbaraş kaçkamır dua ki ve perseki. Xuda selameti. Dibi adar dibi cana hayvan çol molid minin. قالوا دعاء كيه سورة كيه مرة بخونا جر. أنا بلد دبي جرو جريدان سودي والشمس وضحى خندن ودبي كيركي جريدان تشكيسا إسلامي من نديتيه. لكن tabii خدنا قرآن يدبج bu her tişra mevlüğüniyeti bخوينا خدا بكشفه شيء yani. Böyle seyret temaşıvan ki medvi stego orman a devleti ya. Debe cini hani orman ni hani jezbe heme pçayım nabine. Heme. Debe veya a gundiyaye. Debe sanki çen sadece dare çiğdi gün froşun şore. Yani ne devleti. Darat froş. Daret froşun. Yani vakit. Ama mermerke erdi ormana halkı şahsı. O dar şimdi dare on froşun kod izni kadı froşun. Evet. Yani iyi şahsa mülkiyet divan be caiz yani. Debe şahsa heseda. Bir baba parasının maaşı eşi alırsa erkek çocuklar verirse kıza vermese bir günahı var mı? Yani babaya vermese. Bir dakika maaşı üstüne seyda? Ya da lavukana da keçka. Ola günah yani Peygamberimiz bir ittakullaha fa'dilu beyne evladikum. Şkada btırsın na beyne evlada da adalet yapkin. Ne de keçka da lavuka hatta dengi pri almad ben kuatı seku hediye ben seku da lavuka gel aynı qani bir keçka. Ama hinki alim dön disa para hediye korkat qatiye riska yani. Böyle seyde bir por boyak kirin. Geç bir dakika o zlamare çi hükmevi. Yani bütün cumhur ulema ben caize. Bu yakın tabii ki ne be perdel ser por. Rang be indi sor be zer be hatta raş beci. Mezhebi İmam Şafii'na mezhebini tabi caize. Mezhebi İmam Şafii be beraş harama. Evci İmam Nevevi, İmam Gazali diğer ki mezhebi İmam Şafii'ne yedi nam mekruhun sıralanake. Çünkü ashabiye ashabiye ne bir raşaya usa quyuk raşayı. Yani bu hanne ve sautken o ketum giya ki nav hanne tkılsın nabena sorayı raşayı da bu. Por usa caiz yani. Böyle seyde bir daha fazla bizevcim li böyle malbata men ailemin pır ısrardık de bizevce pide kezber bavatkim. Debe gelo az itaat nekim az günahkardım ne abi?
ولا الزواج سنته حتى يكي كزان بخش حرامية محافظة ناكا دبا فرس لكن يكي مثلا اوكاوي İstekay zavacıratına ben ne zevce karı ne zevceyle ve zorlama gel ne ikir. Böyle sedvid birek dengi olan haram yanına. Denge pireki ne harame. Ancak denk şarkı Türkiye beyde ve sebep teşvika fitni evsa haramdı ve yoksa denge pireki ne avrete ashabir için berderi. Ama tağani be. Tağanik ve sebep evki fitni harame. Yani ashabir için berderi Hazreti Ayşe biz hatta ahlakı peygamber. Yok denge hote binati khamz rav bakın çi. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de yani spire kalbi ve ökünekin vakti ve mirar haber denge kız zirav nek. Yani çünkü o cazip. Yani şu tuma mirar jonda. Sırada bir ses uçadı o koloç çene şeytanın resmine benzer bonus. Şeytan kay koloç şeytan. Var gotiye. Evde beni de piyada ben. Bir eser vermiş kim çoğu eser uçadı. Zırar nak yani. Yani çünkü koloç zarene. Beni piyada ben zırar nak. Beni piyada zıratın. Seydan ben 2 sene önce birine ev yaptığım için 20.000 TL para verdim. Dedim belki erken verir vermedi. Benim ne kadar ondan para almam gerekiyor durumu benden daha güzel. Şimdi aynı parası alsa cumhur öyle diyor. Böyle. Ama İmam Malik, İmam Yusuf diyor paranın değeri eğer düşmüşse, adam verebiliyorsa vermemişse bu şeye göre o zaman paranın kıymeti ne kadar imiş, o parayla ne kadar altın alınabiliyormuş, o şekil alabilir yani. Sadece bir vakti 6 kilometre mesafe merva. Merakar المجاوة تقديم تأخير ورا شيء بكي. Yani görüyor ana meruni kadar. Mesela bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicde fersah. Yani Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mes'ud. Bana her diye godna hicde fersah. Hicde fersah ana alimdi ben haçtı 1 kilometre. Ama mesela hadise Peygamber de bir 5 fersah çevre mecavı kasri tikiri. 5 fersah mesela 1 kilometre. O rivayet yani. O rivayet he yani. Sadece bir gece vakti bir tane şiri de xarbe. O sadece haber şey gare olmuş ki. Serdiyak çağır. Verşi kardeş. Ha veraşandın. Bir tane şir hoş. Valla veraşandın yani mesela hinkim sev İmam-ı Şafii'di ve neyse şimdi zimidiyeti. Lakin as-sahve bütün alemi İslam'da veraşanda sabiye küçük bir tane xarbe ne neyse o da hakikaten delil cidtine. Delil de bir mesela pistka insan zimidiyeti necisse veraşın zimidiyeti. Halbuki tağyir ne bu be? Yani lüvinayı kıyas kırın yani. Böylece diyor ye mer bileka xo hesap çıkınake ve ne xsuna şahsaki o be kabul nakin o doğru sper haber ne de gelo de çayır ya. Yolu günü kardı bir emriya Xudaya Peygamberi medbi hayrukum nisai. Derdi de zavacı. Evin ku spireki xurabas. Derdi de zavacı var. Zavacı Xuday bir rahme yani vakti ku zavacı nertiye pireka xnake bir sevci. Bale. Debi Seyda talebe mekteba üniversite. Melekare zekat davan. Valla alim düğün zekat ve nasıl? Çünkü ana talebi mekteba. Çeve mühendis gibi ve doktor gibi ve vazife ki öyle 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar maaş mesela şahsi re. Sonra ilk Arabi talebi Arabi zekat çünkü ilmi Arabi tkoynin fayda ilmi var. Çevre var. Ümmeti tavraya zekat var. Lakin edini nasıl zekat? Sadece bir vakti zekata zehir bidim. Lazım mı ezbecin veya zekata zehir emine? Ne lazım? Yani zekata yani dili Xuda bir zekat kafiye. Selamun aleyküm hocam. Anneme çok eziyet etti. Annem de ölse bile ona su vermem dedi. Ama şimdi annem bizde kalıyor. Annem de Allah razı olsun için ona bakıyor. Annem bunun için kefaret falan vermesi gerekir mi? Cevabı kırça olsun. Yani diyevi gotiye. Diyevi de xasya xor gotiye. Evet. Gotiye tibi mecid avinadım te daha hatta. Demek eziyet değil ki. Joğan kadar berdesti. Kısmı no bilo kefareti yoksa bir de o de rahmi bir keçitre.
Yani sonuna koy, biraz bazı sonuna nabasıyla. Sonuna koy be yani. Gote tipim nece zavin alım te. O sonuna be son zona ki o bibdik. Dibi boya gavran ne başı, boya çavuzlar vakıyat ki nizanın boya peşimizeydi. Tamaşavan kişiler gote boya gavran da geçkin. Boya sor. Ezat içi boya alıp peşimi kıyar ki dibi hoş kıyan haki. Boya nizam ve kadar bir camiye ve yoksa. Böyle. Hocam biz buzak aldık. Buzakların kaydını yaptıracağız. Ona desteği caiz mi değil mi? Cevap bırak kurdibe. Yani eğer ki mesela bozak, çeylek, hayvan ana devlet öküdü destek devlet destek caiz yani ister devleti de öküdü. Hocam Hanefi mezhebinde olan bir komşumuz kaza oruçları var ve üzerine birkaç sene geçmiş ve birikmiş, tutamamış. Tutmayı niyet ettiğinde çocuğunu emziriyormuş, rahatsızlıklar geçirmiş, tutamamış, şimdi tutmak istiyor ama oruç tuttuğu zaman baş ağrısından çok kötü hale geliyor. Diyor ki bunun bir şekilde affı var mı? Yani kefaret verse olur mu? Birisi için daha zor olduğu oruçlar tutmak, bunu açıklayabilir misiniz? Şimdi yani bu tefahmet veya rojine girtiye şir dahi kadar doğum kiriye hamle biye nekhoşi biye iyice anahati sever ki debet ediği artık zahmeten nikarım bugün nikar bugün kefaret bir de şıkıl mezhebi İmam Hanifi de fidye cina kebe izi bu tehir kiriye icare ve kefaret bir de ki kefaret İmam Hanifi her kefaret ki roji ki ve fıtır ki. بله سه پرسه داویه. دبی 6 سال بریم پردا مریف کی خو اقربا کی خو دوست خوه daha perem ne dayemin hatta anacı gelo azı pere şov bigrim. Kunni karbiye bir de fakir ve böyle halal. Böyle halal ki yacık misliye aynı misline. Böyle. O mesela karbe bir de ne da be zulüm kiriye. Peygamberime de mutlul gani zulüm. Böyle. İnsan ki karbe deri dini xu bir de o ne da zulüm tike. Ve çağı zulüm kiriye o قال قولي قيمته يبحري ويشغل شغال كل قولي قيمته بالسينات. مالتا وسيله خوش ترى. أجمعين خذها جواب وسيلة. تمام شوفنا هجا براسي قالك برسي ومن كسريا وصابي هاتف تجيبك دمام قديم برسفه وان برسنه ده حتى افتكر بين خير خوشيده وخد اسم ربي العالمين خداي تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.